Ya teman endan wenten purna dan hanawang suatu nulus wiakti sekancan manusia sane wenten ring jagat pada ne puniki nenten wenten punika sane paripurna punika wantah puput sekadi asa punike sane sampun munggah ring daging sastra ajine ya. Sang Prabu Eswaryo naler tanpa beda indike majeng ring linggih ide anake agung pacek jagat pataline ide Sang Prabu Aeswarya Dala becek nulus manut sekadi kaucap sampun iwau tan hanawang suatu nulus diastulweh ide Sang Prabu Aeswarya Dala nyengcengang panyak idone nanging nenten nulus keluwihan idone senang ngalap dah bajang bau sang titiang raris wenten cedan ide Sang Prabu Aeswarya Dala wenten caca didone ide Sang Prabu jeg demen pesan iki tekening anak bajang-bajang jegeg sabaran wangi ngolorenala gan semarang reh sekadia sapunike sesenengan ide Sang Prabu Aeswarya Dala punike mewastu sebilang peteng ide Sang Prabu mupunin punike kelegan semarene dane apate bane Aswarya inggih ne mangkin ngiring lanturang nyari tayang mekadi pengabeh ide Sang Prabu jagat pataline inggih punika dane patih bande Swarya Sahara
Mekadi dane patih bande Swario punika kelintang repot pisan ngerahine jag encuh pragat anggadan ini mengaturang dehe bajang tukengken taro repot dane patih bande Swario bos ngelemah niki mangdo ngaturang anak luh bajang ringide Sang Prabu serap kasaluereng bos ngewai ngaturang anak bajang aukud kepurian niko mawinan bingung dane patih bande Swario kemomai lantas nyeluksuk ngeruruh anak bajang ngancan suwi daha telangas. weh Dewa Ratu bos sebilang wai dane patih bande Swario ngalihin anak bajang-bajang lakaraturang kepuri sayan-sayan mekelum medik-medikang raris anak ki bajang iri kering jagat petali Sani mangking nentan wentangan keaturan Wah, sawireh bajang-bajang subutlah ditu di gumi petali mekejang bajang-bajang subuh perawanin tekena agung nejani jeg kewah dane patih bande Swario sawireh sing adebuin anak ane kantun merago bajang Bani Swario angsa kemelangak mareng puring meh Dewa Ratu Agung cari tayang ni mangkin mekadi dane patih bande Swario tan pendah waluyaning punike jangkreke keteben jag mepang segan mecik pelengan bingung dane patih iri kuring puriana angsa kemana nerawang muastu tan jenek ring pekayunan nerawang neruwung wiakti pekayunan dane patih bande Swario putran dani dia tantri boyo jering purian kemanten dane patih bande Swario mecik pelengan
rauheng ring kepatihan ring pakubon danenen aleripun jeg sebet ni mangkin cari tayang putra dane uning punika ring ceciri ya. Uning maring siptan Nidiah tantri putra nidodane patih bande swaryo sampun jetatas pisan ring pidabdab yayah danene uning nidiah tantri ring ceciri dane patih bande swaryo dane putra gelis matur mareng ngaji jeg teko milehan dane patih bande swaryo melengok kengkeng je buku siap sisan gerubugan ni mangkin cari tayang ni diah tantri ni mangkin matur yang ajin dan ini singe haji sayang daging atur dane ni diah tantri duke punike inggih pidaging nawegang titiang aji ane sayangang tiang anak ibuku aji ya. Dados saji angsa kayukti Uduh haji napi kemawinan kelintang engsek kadimangkin ton titiang subawa najine tulio kumudo tanpa banyu buka pucuke kuce angan ajine napi sani mengawinang yening kepineh kangkat titiang mapi takon durus aji dadosang bawa sampunang jeg beneng napi ke punika sane dados jalaran napi punika sane ngadakang aji ya. Jeraken tingkep. Yes.